Shedolo putak krungting sai mai kapadu jelong chetong dun tek te patum ke kapherelo pusi tisu akoy pipon. Chok che bangke seminar long dun pen ke kham khe dun bangsi ke meji pusi e kram sa pen ningte pon. Chesong English High School upon Sorkar pen kideng pon perega putak Headmaster Kumar Singh ningdu kachepaklang. Kardom pini prime time birta long pen Nelisa Major Bon Kelengpi nonar juik tha birtang pon pen. Phai kuni ni phai kre player ni diphorong supialong Karbianglong Autonomous Council pen ke pha 6 schedule putak kachethan chimum mate krungching sa mailong jai ka thar pen danglok ajaha katum chetong nun thek the pukaning je bangke ka phere podlo pusi pherangkia mailong pen Amar Singh Tisu Deputy Chairman Ritesh Inghi MAC Richard Togbiatum akoi pipon Karbianglong long MOU MOS Monsa Malamdon kachetok phong thomanlo Labangso Monsa Malamdon along 6 schedule chakong ko ansi kanahok doma ve mapu puthak kachingwai chingsai mate clardak pen kachini pameja phanpura Karbianglong Autonomous Council pen patir PC kebang ji phai kuni ni phai krep player ni diphorong sopialong krungching sai mai phaponlo Bangso krungching sai mai long chetong nun thek the pusi halapu 24 plus hamphanga song jasmet APH siamai phu jai katharatum ningje ponlo Bangso butak pini Karbianglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Amar Singh Tisu MAC Richard Togbi Barim Surjorong Park Karbianglong Autonomous Council Deputy Chairman Barim Kangjang Terang lapen BJP State ST Morcha Chunbang Longsing Togbiatum Chelang Rapet Pherangkia mai padoponsi Amar Singh Tisu kaning jetengke Bangso krungching sai mai jasmet Karbianglong Autonomous Council pen ke phaponang kok athelake 6 schedule puthak clardak pen kachinijia phan mate kachingwai chingsai sarja phansi aron ke thek ser seratum mate constitutional expert atuma phansi chupha pondo Ladak Rachari pen thang kachira babe bonta bangso krungching sai mailong kaprek ason pathe pen 24 plus hamphang song jasmet APH mai phu jai katharatum chetong nun thek thek bukaning je bangke APH atum ahok pet 6 schedule alam Karbianglong aratum chini dun bet na pu kaphere joine lo pusi Amar Singh Tisu ningje pon Lason sona mailong jongsi chetong nun de pulote lakyalang litum ratchariale kacho enjia phanchotlo Athela bangso mailong 6 schedule ron ketok veka bang pupen chenglok constitutional experts atumta doji Lase ahok pet 6 schedule puta clardak pen kachini vekja tum pulote krungching sai mailong nang chetong dun lapnon puta Amar Singh Tisu hin pen kachuni ri padupon PSLC of target kora hoise ba ami target kora na ami respect diso honor diso etu hole CM saro nije phone korise bare je apuni ahok kintu apuni raizor agot misa kotha loi jabo nale ami Karbianglong jiman khini raiz ase amar iman khini constitutional expert nohoy etu hole ami yat ekeloge ami participate kolen eke platformot जितु आलोचना हबो या डिजिटल रेकर्डिंग हेतुलै आमार जिमानखिनि दुख कष्ट जिमानखिनि समस्या আছে আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওচৰ লৈ যাব পাৰিব আমি স্টেট গভর্নমেন্ট ওচৰ লৈ যাব পাৰিম তেতিয়া কামবোৰ হ'ব দি নগে নিটো টার্গেট কি টার্গেট গছে টার্গেট কৰা নাই আৰু আমাৰ হানসাৰিয়া নুনিনা নিচা ইয়াতে আহিব Advisor to the Chief Minister. Kiman kini amar mane Karbianglong araka tumhane nangkang hon apor nang chimpi. Nuni Kumar Mohanto is head of the Department of the Political Science. Lachotakele aru Nuni Kumar Mohanto is a peace or study center. Peace Study Center or the head of department. Dolo constitution of puthak expert tum phan ke hang penalang ni tum pen kitching sa I phan sita melo ni tum mate council pen sita melo menang kiting tum phan pelek asong tum phan sita melo ni tum pha ponlo
so ke pha pon na long adhok political motivated party tum sita melo alang li tum kupi dong matha ne ko sono matha ne la su ke chingwai long nang che tong dun thek thi ku ka du we tar ju long si ka du we hok pe dalam siksidul ki ching hon kulu ta alang li tum man thek long alam the tin kichi than tin sita melo siksidul alam chini inje resipini expert committee mate the ke ding tum hani tum ke hang pen alang li tum la son komen nang ki pi la pen alang li tum dak nang che tong thek thi ku alam mang ke hok pe dalam mang ke komasi ki ching hon ma komasi ki ching hon hema tar bing long ara da tum si thek da So asuktia long ilitum siksidul ajakom ke bat lapen ajakom ke kom kadok we long sitame ilitum layman side la se constitutional expert aphansi Karbianglong Autonomous Council pen phalo alang itum ta penababang ke hansaria pen ceklok kadawe constitutional expert atum sibang populo hola daksi ili tumabang ke chingwai rapsar nang chethan rapsar nang klar dakpen labang susi phalo engalang tum ke nang dunde pulo lapen ke John Singh ti kathara phansitame alang mithang na chipulo je batai truck niliphan laso alu tanang pali lo pusi chipulo batai truck pu নিজে স্বীকার করেছে এই কপি মোৰ ইনভাইটেশনৰ লেটাৰ 6 কপি আহি পাইছে লাচত কালি এলিতুম সিএম সার তুলিরাম রহাং সিতামে বাতাই ল ফোন পেন সিতামে জিআই গাথার ফান ইয়েলা বাংসো মিটিং ল নাংছে তং দুনাই পুবাং লাপেঙে লা বাংসো মিটিং বাংকে পলিটিক্যাল আসং পেনলে কে ফাটাগালি লাগে neutral council bench ke pha News report long Sudar Kathar Karbi Anglong live. Pinap Arboretum Cum Craft Center along Kapadu Ponji 6 schedule seminar along Hampang Asong Atumpen ka boycott kachapaklang duna puthak pinyada porphai kepra chitim alom Karbi Anglong Chamber of Commerce sahem along Pherangkia mai padupon Bangso hut Pherangkia mai ki phapon along Karbi Anglong Chamber of Commerce mai phu Agustin Kramsa Bhaskar Phangchu pendang lok penang anrara cyclem bangatum chitong dut Kedam tang phai kuni ni phai krihiniar ni racharia song pendang lok Hampang Asong Atumpen Pherangkia mai ki phapon hut Karbi Anglong Autonomous Council pen ki phapon 6 schedule seminar along ka boycott chapaklang dunsi chitong nun thek pusi bangda polo Bonta isialama bangke asiminara bangke padude pinlang seta alam kia bangke klang etlo Asiminar along pali dun pen ki chok chelong do an ke kham khedona bangsi ke meji pusi Karbi Anglong Chamber of Commerce mai phu Agustin Kramsa pen Pherangkia mai long ninjepon Seminar ako jong si ala tum kan ngi chok chede BJP favor pusonte hala jaga bange lage BJP lage la sona so party pu bange la tum jong on melo alang tum la atumi press meet biko ajone sini le tum aku pini ke hang tunang bange lalu ni tum ke 27 ke damtang 27 ni tum dapang dak lo je laso 6 sidul aron pen ekdom Karbi Anglong Cihuri sayong pusi nilai tung bangke je yes Karbi Anglong public aisap sin tung pang dak lo je ni tu normalize people ulo nilai tum anu kapre ka organization mana chuning rilo plus nona bangke je government pensi na organize people government pensi phapu pusi council pen ano council khani tum churulo nasihala 6 idula kitab otan rong bethe inglong bethe ke dam la 6 idula kitab otan ama 6 idula rono pakrang ret pen bangke chokchip sin tung thek dam long si je ke thek ser apang si government an pahang lo hala da bang si dunang ko no bang gatumi tum press meet thek long lo je apodang pida thi hek ta la pen e BJP a party atumang se ta ho hala jaga le dun a meeting da be na mate a meeting do da pining je na Bangso seminar along kachitong dunde puke kiwang journey Karbi Anglong ara phan 6 schedule alam the puthak kapachu bailam the ke thanamji lasi chitong nun thek the pusi chepaklang rong lu pusi ra cyclem bang Bhaskar Phangchu pen Pherangkia mai long ninjepon Angjiari alam itum radalong labang so 6 schedule aron kacho bayalam ke thanam ji phan pusilatum kachi sik dolosi labang so asiminar long ke alam itum nangche tongdunde
deji alam si cepaklang ro tasi nili pudam mangtung alang litung 6 schedule alam the pendrong si seminar long nang dum lo te ta ke alang litung rem hokpo ahok alam klang rokpo rat long ke thandam 6 schedule alam ke cobai po alam klang rokpo pu cichini si alang litung dak labang so seminar along nang dum de pusilatum cisik rong lalo Lasi jai kathar khorsing terong na pen holiram terang asona tuma bangke bangso seminar along chetong dun vek nangji jongsi alang litum dun dedet pulote kiremang taxi dokok poputa phangchwa sangho pen phirang ke mai long nije ponthu itu kachi lisai la bangso 6 schedule aron kupima kedo jai kathar laso alam 6 schedule alam lok pesi karbiang long rat long dam lo tham lo si non laso seminar along dunu pulong te jai kathar dun vek nak po kaprek huliram terang son dun vek nak po lapense khorsing terang son dun vek nak po ladap ke alang litung kupima kanije 6 schedule aron alam expert constitutional expert advocate judge atunta dopo ladak si iltum klar dak pen si chini po lasi alang litung dunderet pulote alang litung ke kere mason si ang tek do kokpo lasi alang litung ke an sose eprang radalong karbelong ratlong labang so 6 schedule alam aputhak kacho bay alam kan ye tu jipu awar sai kiri ason si mandet News report long sudaring ti Karbiang Long Live West Karbiang Long pen Meghalaya hoy Langhem Phialong kedu Chesong English High School kedam tang pharo Crescer Kebra Sirkep Kebra Plianing kan Ingpu Pondet pen Surihini Ratrokaning kan Karbiang Long Autonomous Council hin pen denglo mate recognition aside dengponlo Karbiang Long Autonomous Council pen recognition deng therapy provincial as aphan thangnat kapachun pon khavedera jok school headmaster Komal Singh Ningduk Chipipon Sorkar pen ahoy ke dwara tumaphan nonpu anta thang ke mesen school ka vejok Chesong English School aphansi chikilo ahoy long ke dwara tumaphan kacharli hin kangthur ponchia phan Karbiang Long Autonomous Council hin pen thangnat ardi ki pipona vedera sonsi thekpon longlo ini nilitum ladak Chesong English High School along satame nang humri pen ladak school nilitum theklong lo lasi labang so school established ke laga 1994 pen pinian nian setame ladak so school along jo nanglitum theklong ji e khiriki bench ason kahenglo la pen thangka facility government pen piabe lasi nilitum lapu Meghalaya border ke dai ladak lang himpi ahawara longke high school pukala hello nilitum kadugo beta ladak si sumar kacharli nangji an ke dak si war nangji setame government pen thang akelang pon abide ason si nilitum theklong lo nilitum nang kahumri pen ningduk lo Bangso puthak Chesong English School Headmaster Komal Singh hin pen kaningje ponalam thei arju ponsina ইয়াত 2000 ৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিনা বেতনেৰে আমি ইয়াত কাম কৰি আছোহি সো স্কুলৰ যাৱতীয় চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা যি কৰিব লাগে আমি ফুলফিল কৰি আহিছো সময়ে সময়ে এই স্কুলখনে আপোনাৰ 2006 ত কাউন্সিল ৰিকগনিশ্যন পাইছিলে তেনেকৈ আমাৰ ক্লাছ 9 ৰ পাৰমিশন পাইছিলে 2011 ত পৰ্যায়ক্ৰমে আমি এইবিলাক কাম কৰি গলো পিছে এতিয়ালৈকে যে স্কুলখনে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব পৰা নাই বা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই তাতে আমি দুখিত স্কুলখনে ছখন এমই স্কুল ফিডাৰ স্কুল হিচাপে আছে হামৰেনৰ পৰা হুদুৰ 35 কিলোমিটাৰ সাৰাউণ্ডিং এৰিয়াত এইখনেই একমাত্ৰ হাই স্কুল যিটো নেকি ইয়াৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আৰু বিশেষকৈ ট্ৰাইব পিপল বিলাকে ইয়াত হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ একমাত্ৰ অনুষ্ঠান বুলি আমি ক'ব লাগিব হেয়ে চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি অনুৰোধ জনাইছো যাতে স্কুলখনৰ প্ৰতি অলপ সুদৃষ্টিৰে চাই স্কুলখন যাতে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰি দিয়ে Lasi Bangso School ahoyra da phan matha ponra prabjin pen provincialization ki deng ponserak chia phan headmaster Singh hin pen Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma phan kachuni ripadupon Langhem Phi pen Bir Singh Tisu Karbiang Long Live
Kinam tang phai kuni ni phai kri hiniar ni Ponglok pedalong kedo Northern Range sai khiatum kai keson methang sai ka cheklem pa mahut ihum tata mobile truck ke rok tang theng pi pen theng pi kang huatum bang ke thoma phan nebing nang pon cheklo Northern Ponglok ped range atum do de sang se pen theng pi kang huatum phan un an pen ke pavir ponche phan pura methang sai ke klem pa mahut recho hi dialong ihum kang hua theng pi ke pon bom tata mobile truck phan thek dun long si adimalong pale dunlo Bangso hut kang hua theng pi truck e hum la pen theng pi kang hua tum bang ke thoma phan neping nang pon cheklo kine pon long check ata mobile number AS09C 4391 la pen ka chingnang check bang ke thoma tum la ke karitang Raman Gwala supo Vishnu Gwala artaning kan thom kebra pho karitang rongdo timung supo sarsing timung artaning kan plikebra hini la pen rongbong teron supo jagu teron artaning kan thom kebra hini pusi bang thekpo Bangso hut ACF 8 rong hang pen kapachini pona tengke Tata mobile truck along kaduk ave beng truck kebra ke thom an ke rok tanga thengpi do lapen hitia long bangso nam lake suri phokep sosian doji pusi pherang ke thengno minje pon isi information long lo budget truck pon amare agari ke wang bom lo buje hapo is division jurisdiction pen hagi amar local lagane staff jab jang lo am pheri lo pichha kori lo amar akol atum pini khobor long lo bon already ke la bukule bajar raton ke pare lo kisi atlong lo amar pichha kori lo ha 13 rong do modi 13 rong pala pu kisi ato do modi ni sonan tu hai raja pathar nicho hidi la 13 rong pala pu kilu ato do modi hala kenela na di amar ke hada ke light up to la so interior apolo modi di amar ke ni tum thelo amar pichha kori lo gari pasang se amar ke একদম গুলি ফায়ারিং পো আমাচিরি তুম আংসং কারলো তুম তো মতে লেবা দম আঠি রং লব আমার কে আর আফি সাইড নাং বিলো তুম ওভারটেক করি লো হেদি ওভারটেক করি যে গাড়ি এক্সামিন লো 63 পিস ফান্তা লং লং total concept ba amal dolo sa total safety ke not less than 50 60 safety market price bang kan mare suri phokke pal doi amal doi Kinep long check bang ke thoma bang photuma phan karju pater toga sai ke deng ponjia phan nonamat Northern Range Honglok peralong deng pon cheklo Volong koma jeep and rail son terang karbiang long live Tangte pini prime time abirta kala ponsi kang toniklo